Chingri Harino Legacy of Receiving Chingkumi Sunday Makuda Katruka Cycle B Kapabing Numbers 11:25 to 29, James 5:1 to 6, Mark 9:38 to 43, 45, 47 to 48. Ogutili with Rawi Mangla. Awi maran bing saikor wang itumna with rali sochikadli. Yur ngale gachibu wi miarno shinaug saikorona kala dharma sigasanga ping gachivuna. Makapali nga kamlaga atumi mirinli karinga mangla kathar kachitevi wang. Chiwi misenli kangarum. Legasami akana with rally doing a sit high. Anahange proho na iwi company li mathada kasa ngazon milo. Ina chingu mi leitong sharu aka cheers li mi re. Rana company li ngazon mi kazanda. Resang pakhawe. Korea kumli ana lupa lag aka leitong kui. Are we doing a sidli masita ana lupa 25,000 cheers li chikat mi. Kaknia kumli ana 20 lakhs letong kui. Ana cheers li 5 lakhs donation sai. Kum ka gathumali ana lupa crore aka letong kui. Doing a sidwi at Yeshuda lupa 25 lakhs cheers li migikichine. Ka ana need pokawe. Here kakahag amount donate sagigichi a kaladili mukwira miratuwe. Awi kangapua ning ana Paris Priestley pejite the hange. Ma ina la akamang kasatharan mashunge. Ariwa kumli crore aina letong kahai. Mishok hawigichi hak na da teye. Jaina father miyaka apong kangte akaina doing a sid hiwi aina sok hauke. Paris priest na hange. Makasui ina ngazon mi paire. Legasapa na hange. Kachi apong aina father. Paris priest na hange. Ina wiri rali nawi leitong chi chingkumli lag akamang ay nang sahawre no da hangmi hawre. Chitada sada nana chingkumli 25,000 mang chikadre. Chingkumli kangaza Adam Sunday maguda katruka hili mi kahai paugapha Mark 9:38 to 34, 35 kala 47 to 48 li para kathum kangashun mamaila pemi kahai itumna kha pemeida ingsang rumse ungrami mission li sakrum maping Mark 9:38 li John na chisuli hange kachikatha mi akhana nawi ming aina kamyu yam kasok the kha ana ithumi mi makning wi wang chimathalu da ithumna khamhawe Mark wi gospel li John hi agto James aina chithai chinge himang hili ana amangna sa chithai passage hili awi orsak hiwa kangate gospel passage li ithumna thaikai John jibe amu aina khrane kakram kala sman gazara Luke 9:51 to 55 li a aina agato na khu anili welcome magasajili may gasingrame aina khwita milaga thought me how to know the jishuli hange Mark 10:35 to 45 li athumna jishuwe ungramle
kahak ka otpamiwang yang kupta clay itumna theye hili ana authorize magasa kajigatha ayarwi group na jishuwe aming kasing mamyamne John na kalika mahangmane ana nali mashudalaymane ali mangakam hayalo 939 kahang aina jishu na hang mating miye kaklata ribrawi otsap kasa mi pingwi alongli mikpai sikhwai malay pai mane gachi jishu we aming he gachi we khangathe mashun sada lungshak lagaina ngakkhwai maning mane khalatwi khi ka makninga agendas kala kahawa ping lilwa manga khawa rawi ongramna important same mission bingli kakatom Mark 9:41 li mission ping kala missionary pingli kakatoma athum pingli jisuna saman ngasit mili kazangkat aina kahangne nathumna krista wi mingli saki kasawi wang kajigathana tru tenkot kha mi khamang chiwi saman kachilika masman lakmare tru kapno akha mi khamang sakasapa legacy charity ne Saint Mother Teresa na mathalak aina hangmi khai thala hili ithumna kya ka mi haukla gaji maningla kha khami jili ithumna legacy kya ka sangmi khla gaji ne ithumi khangachon hi kya ka katyu jilala hi virana not sami gaine Luke 21:1-4 li jisuna remaibu wi phesasa khanima temple treasury li johosang khemi jili taraka chuida sojikat milaga matui miye Matthew 26:6-13 li ajak amingla magathai shinaw akana jisuwe aphe thau aina ranyu khemi itumna ka ba sambange jisuna higatha legacy we orsak khutam majuk khwimida hange kazangkhat aina ina natumli ka hangne gospel auga phahi augthui apam gachi vili washungda tam khimi kala shinaw hina ki ga pha sami ka haila awi memory wang hangre mission being gala missionary being li ngachon khangachon makachithe ranala mathe khimi unnoticed ngasare phe khangapho khangakham stumbling block Mark 9:42 li jisuna katyon now bingli muthi khangasaka athum bingli severe warning issue samiye anahange ilisig sanga gatyowa higatha hili more sakhanga sakaba sili lungri ham ngasami laga yirili horsang khemi sorsang mi khai phame katyowa ning gaji hi kakhlata sikasang kathara pingli maningakha sikasang li khangajana athum bingli lapai kajingramwa yaw khawa gaji hi saiko rwe kajib ka khui khang khmeane songcha thili ithum jisuli thikshura ping akha aina akha track li haida manga chatwa khwai ngachon ngrok ki kachine kalika chi maninga kha kaji kathana makapha acham chimida leyakha au mayana sinaw chili sirasa lakana deal sare capital punishment
कहा कतंजी कसा रोमली अतमखली मिपाजली नई लुंगली होड़ संग साये जिशुना कलिका ही कथा तंती ही फै खंगफो का खंग ngakmi kal ka kham sada sami sasi kichia hina chi theili kichia achama ka pha hili ana kya khwi serious sada kwikla gichi itum gichibo akaina aka gzingram li ra khangne ngachon ngroktrino mission hili itum ngarumme itum ne sa se Proho nana nawi raik mataya pangshap pongmi stay matayla kaina nawi wikimi gala lukmashan aina itumna sahasali itumli nawi lukmashan aina jipemilo atam kachida gala nana itumli kazingram nasidmi khai jili kathak aina ngasam chatak khleya athum bingle nanau mayara itumi pro se krista ana ring dakla mong dakle mangla gathari ngarumda ra akhawi manga aina amen dum psychorally chingre harino